Kia ora tātou, nau mai ki tētahi kiriata hau. Tēnei rā kei te whakaatu ki a koutou aku mahi I te pō, hei whakarite mo te haere ki te moe. Koenei aku mahi I ngā ahiahi pō, ka whai ahau, ia ahiahi pō, hei whakatutuki I oku whainga, mo te wiki, mo te marama, mo te tau. Me ngā mea hei ngā mahi hei tiaki I te hauora hinengaro, te hauora tinana, te hauora wairua hoki. Koenei ngā mahi hei whakaora I te tinana, I te wairua, I te hinengaro. Kia pai te Māori o te tangata. Nā reira, nei mai ki taku hongere anō, me timata. A te ono karaka, ka whātoro au I tōku tinana. Mā tēnei momo mahi, ka whakatau te wairua, ka whakatau hoki te hinengaro me te tinana. E mua, tonu I te haerenga ki te moe. Ko te wā tēnei ka ako ahau I te reo pāniora, nā reira ka tuhi ahau I ngā kupu me ngā kōrero me ako ahau, ka pānui ahau, ka kōrero ahau I ngā kōrero hau hoki. Conocí a una señora argentina en el Bhakti Lounge. Ella quiere aprender Māori, así que le dije que yo podía enseñarle Māori. Ka whakarite ahau I te tāpu ki te haere ki te horoi. Ka tāpari au I ngā tote horoi. Ko te wā whakatā I nāianei. Ka mutu te horoi, ka whakamau au I oku kākahu moe. Ka pani au I te hinu ki tōku tinana, nā te mea he āhua maroke tōku kiri. Ko te wā tēnei ka pani au I ngā krimi ki tōku kiri. Ka timata au ki te pani I te krimi ki oku huru kai kamo. Kātahi ka pani au I te krimi ki tōku kanohi. I nāianei ka pani au I te hinu ki oku huru kai kamo. Kātahi ka heru au I oku makawe. Ka mutu tērā ka pani au I te krimi ki oku makawe. Kātahi ka tuhi au I oku whakaaro mo te rā. Ka tuhi au I ngā kōrero I roto I te reo pāniora. Ka whakarite au he kaputi.
Ka haere ahau ki te moe a te iwa karaka. Pō Marie.